athe maikutlo ka kgatiso ya Tsepo ona ke a latelang moo. Ka nnete ho bua nnete fela ka nnete kgethollo kapa hona ho kgeso ha batho be le hore ba na le lefu lena la TB ho batla ho fokotsehile ho fapana di dilemo tse le hore di fetile. Hoba ka nnete haeba motho wa utlwa ka nnete yena wa hloleha o na le sefuba se lo ha se fole. Motho wa tseba hore natla se tlamelo a se etse hore na ke hore a etse eng. Hore fela o potlakela fela ka nnete tleliniking e haufinyana le wena o kgone ho fumana thuso ka pele ka potlako. Lemong tsena ha o sana motho ya kgeswang ka lefu lena la TB hobane re le setjhaba re na le tsebo e nepahetseng ka lefu lena ebile re nka le tsela e le horeng e nepahetse ya ho itlhokomela kgahlano le lefu lena la TB. And yes, we can end TB. TB e teng and TB ya bolaya batho ga ba itse serious motho ga ikutlwa gore wa khotlola wa dula ntsa khotlola a sa tleliniking gore a ile utlwa gore mathata e ka tswa ile eng. Ke bone wa tseba le mo tsena se le gore batho a tshikane ta ba sa kgetholwa ho hang batho be le gore ba na le lefu la TB ebile nna ke bone bona ka bo bona le bona batho be le gore ba latela metjhene pa etseng ya gore ba ne kalafo ya bona ka nnete a tshake bone le gore e ntse le ntho teng ya gore ba kgeswa.